Usembut Menteri Rangba Kejelah badai pejru ikatanat home ubah Preston Tensong kehendri trik jemang mulai itu. Bela IT no ikemet jun nong nyak trok ubah running nong kendri. Bela syasiat diap hakisipai BSF kumbal keno hak janmi jok santri ujemang. Syaki bahi yang asem kehendri trik ujemang. Baka jinglej on tap kanlong hak henyu trik ujemang. Habakli kedau jok syasiat diap ubah Preston loong ba umtip setia ya kedau kabla pelong kisipai BSF benshim yakum kani kesin jam bensiat bulong ba umla benong ie nama kejing tokir kedang ya syahmat mat ba ai bakaan kan le ka badan kam da ten re ko mo phi haduk ban syasiat haduk ban nasiat ngaptip ka ba haduk kan lo kata constitution ka ba pelong ba BSF ba bensiat ya kata ngap ko mo phi ngapan lo ban absyah lo ban lo ya ka detail report harus then only the next steps course of action will be taken. Ulah kentai ru banjuba bigijing kali bo on le ai persya igi sipai BSF gibala keno don kti hakani gijing ja. Baroning nong keri ubade na kasnong jalan teng hapo karat nyong keri East Castle District ringkal unong butrok ubade ru para jongu kidang don hakalinti na la nyingkot banigbo igi masih kejaka hajan penusla men baik lai kendu ikatrok BSF kebalatani ki ban pensange igi katuk animitar hakmat jongki. Unong butrok ulong bigi sipai BSF kilahir na katrok badai hang ta balas dang kejing sian kebelajia kapor khawi bujie ia menmit haka santri ujemang.